Evo, ja samo koristim priliku da sve pozdravim građane i da pozdravim ovaj skup za vidite kako vrijeme danas mora se dotaći toga. Problem je već skoro 2 mjeseca pa da pričam neprestano posljednjih 2 dana, 3 dana u Vlasotincu je bilo tako nevrijeme da mi imamo strahovitih problema. Evo ga pozivam danas u obavijestio predsjednika i vladine institucije da je tako nevrijeme na prostornim općinama Vlasotinca, da su putevi infrastrukture totalno uništeni. Znači, prosto ne možete da verujete šta se desilo za par sati, šta uradi stihija. Vlasotince je ovako brljevit teren gdje se bujice stvaraju i onda nose bukvalno ovi magistralni putevi, lokalni su svi zatvoreni. Ja sam do malo pre bio na terenu, komisije naše rade na terenu, vrši se procena štete i svega onoga što mi možemo kao mala zajednica, a sama činjenica da smo prilično u teškom financijskom stanju, da smo zatekli puno minusa u budžetu opštine, ja kao načelnik 16. godina, a činjenica je 2017. prošle godine, na kraju 10 mjeseca imali tako nevrijeme olujno da imamo štetu preko milion maraka i borimo se dan danas vezano sa tim. Evo, još jedan koristim priliku da ljudi dobre volje koji mogu da nam pomogne i oružane snage BiH i civilne zaštite puke srpske i sve druge institucije da nam pomognu, jer vidite i sada kiša pada i smo došli da ovdje Vlasotince specifična, ima svoju klimu, šta će biti u ujutru, ja to ne znam.